minota mwese ndabamute kanze mu muting Gabiteta. kanze mba muting mwa Marine Tesha badi kwisi mutamu Tesha bwire voda ngande hosheri No, chicken, this one. Yeah, curry chicken. uni umuntu wongera kuvuga ndamute Gabiteta rwose Nyine Gabiteta. buriya. nyagasani ariko No, this one. So buragiye ndatunguwe. teta na mu muting teta na mu muting oya Gabinash shakungu njyewe sinshaka ko no teta na mu muting kujya Wasano we. ndabamyutinga ndabamara umuntu wongera kunsakoreza ndamumyutinga muri kuntera umutima mubi ndenda nko guturika pasiteri agiye gutera akabariro indi bwihebe ndacyahari Musa nuwahe none ndahumeka Kristo ari buze kunyibuka wagatima kabi thank you many given Niba atari buze kubutambukaho uwo nguwo no wahe sawa nyine. Gabi ndabone ubikumva ngiyewe ndi kubikura mu mutwe simbikure ngo bikwirwemo. Bro, Gabi thank you Sugira God bless you God bless you Sugira Imana iguhe umugisha Doesn't oya Godfather nukamu mube muretse urapfuye haraburaho gato akandi kamwe sheri Marta akandi kamwe naki ushobora gutumbukamo ndapfuye bigiye kwande made in heaven no mwaka kuzamuka n'igicanda sha mukobwa gokoga Gabe Gabi thank you Sheri yewe harakabaho Gabe ndapfuye Gabe nyakasa mutwe ndakurahiye Godfangura cyavuga iki arya avugisha umuntu wanjye ndamutangira mutwaye Gabe ndadatungu nuko mandatungu swe ego Jesus Godfather rero buregire duhanganye Gabiteta mwandikemo Gabiteta guys hagize umuntu umukozi wa Juliet Mutamba Basorora arayamenya arayarangije umwirukana urabibonye urabyumvishe buriya ndabyumvishe ubirukana ubamare Jesus yego guys no my people no mureke ibi bintu guys Gabe ntabwo ari wankora ibintu bro Gabi nambabarire rwose Gabi urakoze rata Sheri ariko ndumiwe ko ababyeyi ngo nimwongera kumva umvuze Godfather we bagiye muri deal ngo yo kubunga ngo barabrokanye tushaka kuvugiramo Eliza wanyifatiye shiti yanjye numva Godfather twakugiriye inama nawe nana we Mami mutuze narayinjiye hano mutuze nyine ahubwo we tuza na Gabi wawe Sheri none ikintu cyabaze na mami nawe nuwanjye okay Thank you, my love. Thank you so much, my love. Thank you, Splendid, my love. Thank you. Thank you, Splendid, my love. Thank you Rukundo Evode wanjye izina rya Yesu Thank you Thank you, my love. mami utanze intare ni granny wanjye Sheri ni granny wanjye naringize ngo nanjye yabaye mama wanjye Gabe nakubwiye bro Gabe niba ngo nanjye voda nyihe nk'urutare rureba nabi rufite n'afana Bria ndacyari shocked wimamagara washya Bria Thank you Evode Bria umugisha sweetheart Bria ni granny wanjye Sheri Briane sambe mvuye kuri ngo Gabitombe bene wanjye nyene mbwe ntawe Gabi abatombe kahandi Thank you so much. Gabitombe Gatombe ni mbabarira kame pe ndabinginze kalayo nimbabarira Gabe nakubwiye Brise nkanda nkonge muri big screen Gabi Sheri nawe ndawukunda urabizi pe akarwa n'ipingu rya libre gusa kuri kuririmba muceceke mbanze nshimire mami
Mami, thank you so much. Man, gumugisha. Ndagukunda cyane urabizi. nuko naguhaye welcome wandebye neza. ariko se watse kuvuga amakuru n'abandi weriri yose. Ndagukunda cyane. Love you so much. God bless you. Gabito Mfite n'ubutumwa bwawe by the way. Ndavuga kubukubwira. Mva imitwe. ariko ubu butumwa buzahaje amarayoni Ntabwo oya sheri turavugana buri munsi. Gabi bamuhinduye nzovu. Sorry. Hey! Oya. Gabi komana sumuvuga Gabi. Oh, thank you, my love. Thank you so much. Muretse gato se muri kuvuga Gabi aramwihakanye. Oya twa muri kuvuga Gabi mukamugeranya Grammy wanjye. Gabi ni sheri wanjye. Gabi njye nawe turakundana. You guys nani ibyo mwari muzi. Mumurekere. Gabi no wanjye mumureke. Ese muri ko n'umwana bita Made in Heaven ko ageze ku 600 nona. Waraborotse sheri wawe. Kandi nica ndakora mukigesti musara. Nana! Thank you, my love. Nana we! irayibutse ubu turi kuyikoraho iki ko mbona bari kutureba nabi na Mami ndebera muri comment yerutse mu bro. uciye agasuzuguro. Gabi! Ndaburaga cyangwa nuzuze goal yanjye ndashaka kuzuza goal yanjye. Gabi we! Gabi ngwino sheri oya Gabi nuwanjye. Nuwanjye nakugaruka. Mugabo turakusamba. Ni gutumfatira abantu bakazana babo batsumanya babo. Uzimbaraga byanzanye kujya kuzana Gabi. Gabi nuwanjye iyakire. Nese wagiraga bagukunde. Gabi akunda iki? Bria. wafashwe n'ikirungurira. Bria. Ariko manu umurozi waroze ngo zifata kunyababaho iwatse kunyabiza no kunyababaho imbere. Guys mugende kurumbiza na pe. Numva nishimye nibwo bwa mbere ibi bintu bimbayeho. Gutitira. Ngo muhedi Brian. Muramwa ngo muhedi Brian. Agahinda tutako gahagije wanda kunyegera. Thank you so much Sheri. Umva team bro. Ese Bria ufite agahinda ubwo ngenda avuga iki? Wewe uri kusakuza Jesus. Iyi niyo universe. Oya. Izina rya Yesu. Kusini bikiri ko cyangwa ndi kundaryamye. Thank you so much. I'm shaking. Ubwabo. Yo. Thank you so much Martin. Mete. Mami thank you so much. Gori yigeze kuri base. Ya twagiye gahunda ni yanjye. Gori yanjye turayiricinze. Ya mbere. Mana we Yesu we. Ndumva mpfuye. Ndi gutitira. Yesu we Granny thank you so much. Abantu bose bacecetse nta nuri kuvuga. Reka nsabe mu kinyabupfura. Gashinyika bigushikura. Granny, thank you so much. God bless you. I love you so much. Thank you so much, Mama. Thank you, Mommy. Thank you so much. Muri kuyibona itandukanira ariko. Thank you, Mommy. Thank you. Unebere. God bless you, Mommy. Bishimye pe. Umutima wawe neza. N'ukuntu banigani noneho ariko ibyo nawe bishidikanyaho hano nigo pe umva bishidikanya pe minjira agahita duha ikigo yitwa maîtresse barabizi ese yahinduye izina ryari ngaho cyane yahindura gute sinamuyoberwa ndishimye pe umutima wanjye uranezerewe maze shiri thank you so much Jesus nyamara mutegereze thank you my love thank you my love uko bana giye kumfata ndakwanye gafatwe biri thank you ate wakirumbo we ngiye ngo bari yipu wimere wakirumbo ukomeza kunya baba kwiyama nigera ngiye ngo bakwime kabwirwa inkuru mbi karwara inkorora mu ntambara. Thank you, my love. Thank you so much. Ndagutuka kuri korodi.
nabwo babuza burumwiziya. Thank you. Nyenyenye. SFD wanditse ngishimirira neza. Kwamye nawe. Umva ndi guseka byananiye kurekera guseka. Ntabwo reka nze mbafate mwicarira. Mujye utagafatwa wiba nawe kakubitwa n'ingufu. Hai nka data ndapfuye. Sikuze muri gutukana we. Thank you my love. Thank you so much. Yego. Nguyu the Ben. Ariko riri urashaka. Riri yo wanditse. Thank you. nangiye kugusandaho utangira Uyu mugabo uri gusura ntanutse washoka mukandira Babarira uceceke wigendere gakenyandika. uramunosha umunoshora wamukanze ukamukandiraho rimwe nawe ukavana muri ubwo buntu. Wamwihoreye wanditse. None se uramumeterese nuwe? Wacunganye n'abagifta. Nawe ba. umenye. Thank you my love. Ni Nana. Izina ryesu we yawe. Niwe nyine. Ariko Shanana Yesu Kristo. Ndagagaye. Ese urumva inde wende wazaga. Yakwaye manigani se. Wimaniganaho. Ni wowe ndi kuvuga ntabwo nari nzi ko ari Nana sha Mungu wangu. Asuko washimiye nani wanjye. Ririyoza ndagushimiye nkura ahubwo bucogo cyangwa ushaka undubuha. Ndi kugukanda ariko nagushaka gushimira washimira ibintu bikeya ukazabura. Nanjye gusharinga umuntu ariko aje kubura ntabwo yabakinganzeho. Nana sayise yigendera. Ni dadi wa twese ndabizi nawe. I know right. Amanda guhara none. Ndishimo biranyishe pe. Asubariho. Kanze musharinge. Kanze niryamire amasaha yanjye yo kuryama arageze. Uncle man. Nanjye ndiwe naryama. Ukuri kw'Imana pe. Mushiraho. Ngubu habuze umuntu ngeza kuri 10k bus. Guys, thank you. Let's go. Habuze umuntu mwana ngo ngeze kuri 10k. Ase wagize nk'ubiyobye. Abantu badafite ikintu nitwe dusakuza debera. Agize umwana hose akaba nk'uyobyije bus. Base ndakabaziyobeje. Kama imitima y'ubururu. Abantu bari kwandika muri comment ngo gatoya byanabiye gufunga umuntu. Ndi guseka. Gabe ninde ugiye tesha ntabwo ajya kumara umwanya. Gabi meruka. Eko Eliza rashize mana ndagowe ndapfuye Eliza. Mungu wangu Yesu. Eliza ibaze ko nari ntangiye kurira wallahi. Yavuye kuryama pe. Noti wanganze. Ukuri kw'Imana ibaze ko nari ntangiye gutekereza kujya kuryamira. Eliza yakoze kunkura mu kimwaro. Winsakuza. Shimye Imana igumugisha. Urakoze kunkura mu kimwaro agenda kare gatangiye kunyica mana. Urakoze Eliza mwana wa mama Imana guheza. Nunze nk'uwo mu rutiba. Maskini none nabasibye ubuzi byo kwiheba reka mbe mbiritse. Mu rutiba wumve ko wowe komeza uvugisha induru ibirenge. Thank you mommy. Thank you so much. Manira kubona. Ariko mana Nana we bamna akunana Yesu we. Mana gumugisha. Ntabwo narizi ko yende yitwa Metre. Gadushti yanjye we niyanze no kumenya na Karosi. Metre we. Bego umukobwa nkuye mu ankuye ahantu. Naragiye kwiheba. Ubu seririyo washimiye Fabrice nuko ari kugutura. Thank you Fabrice. Thank you so much mommy. Thank you Fabrice. Teshagiye ubudasha nagiye kwikinisha. Okay. Agiye guhamagara abantu kuri telefone aranabamara. Gabe uri he kunkumbuye my love. Umutegereze umwanya waze mu mumushyirire. Ivete. Thank you Ivete. Kunyihera Kairo Violet. Thank you Kirabo. Thank you. Kirabo. Oya ntabwo uri kutubona. Ntimushyiremo. Wakimyutinze se. Hello. Winyabiraho nk'ibyo byose. Oh, thank you my love. Thank you.
you so much. No. Let's go, guys. Thank you, my love. noneho teta so gushwanyuka yashwanyutse yasetse ngaho nawe ntabwo ari kuva kwijana ngaho va kuri iryo jana kaveho uruhu iryo jana nawe bamugejeje ku bihumbi 500 urumva wazanye nka mpuzi niko teta hagize uyinkandaho ko nanjye ntawe urayinkandaho mu buzima njyana nawe gukandeho nukuri mwana urinde ikibuno ufite godi cecekaho Ego. Ego bakanda bafite aho bakanda ubwo